بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أبليين إسلاما خديرا دلعا ورّا صلاة ورّا صومنا وننين هدية إسني إرقو داف ديمو وننين قبت إن شاء الله إسني دي هاد صومن خيني أمخنو الرقويا ديقدمي في صديت الجنة وننين هدية إن شاء الله إسني دي سوديمو اعتكافا أما اللي هو فطري فا أما اللي ماس عيد فا أكت سجدا أكت فياته يجمع فا ولد فيجو خنر دوبا إن شاء الله صومن هني رب العالمين أن وننرى تدرك مقوديف أنيو قالي خيا فدتا أنيو تنفدني لالو دافي وانما رب العالمين ان هلكن كان حلال نما غدو غيا نمرت حرام غدا انيو قالي خيا فدته اجه خيا فدتو دان نصدا تعالى في صومن درقم غده واحد دافي اما واحد صومن هني دلي رايله غاچنا نماتا اما صومن هني دلقان براتا قبروتا حدود قبدي وسنا ثواب همار كتن قبدي صومن نمو لا حد ثواب ساتي وسنن جيرو يجو اما سوني درقم قدوف واحد دودا نمني تكا بيلاوي بيلوان نمو غوتن اركن مسكين آغا هقويو بيلا رامبان خانا وان اني خيس جيرو اركي اكر صدقته جيچو دافيه صومن هدو خراغوني ولذا أماسي صومن هني وني رب العالمين أن هدو خراغوني في ركبا في اللي دواء فيا في اللي فيت أركتني دوبا صومن هني وقنا ما قوتمي تكاهو باتن صومنا صدم قوتي تكاهو موهو ديدمي في سقلتاج نبي محمد كجن عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا جان نمة عرباتكو حسابان اللين صومنو لكو إساني سلين صومنو وننتي صومنون أركي فري أركي صومني داني صومن مليه جان باتي ربي نومي yoo beete kurna sadii soddoma taati yoo beete immoo kurna lamaa fi sagal taati yoggaasiisni irraten jennu baatuma rabbal aalamiinaan uumeetu diidamii fi saylan sanin dhume nabi muhammadiihu soommana isaa hodduu eega madiinaa dhaqe soommanni dirqama ta'e ama sagal soommane amata saylan sanurra hodduu تكاو غوتو امدا سيلانيتو ديدمو ما سغل صومني جان تنافو امو غيا توك چيرتنين غوتا جچوم بدع حرامي وان شريعت دفني جچو باطلات اومانسي تكا صدمتاته تكا ديدمي سغل تو انتاته صومني غا دوب درجان ساهدودا يوغو رب العالمين انما نفي صدم غوتتن ايدا غدوداف ايدا غدوف وني برباچسو درا ايدا سندرتي فطري وان جاني جرا فطرين كوني زكاة تكاهو واجب زكاة فرصة من فرود ان نمر وجبو جچو زكاة تكاهو صدقة سببا صومنا فروداتين نمر وجبو جچو دوبا جولت تقوفا
warran soommanne zurrumaan baasan yoo nuun jaan ilhaaqan biabwayhima haadha biabwayha haadha abbaa isaaniititti dhaqqabsiisuudhaafi haadha abban dhaqqabsiisuufi ijoollee soommanteen beeynees irraa baasuun dirqama jechu. Walaakin ka garaa jiru irraa baasuun ammoo sunna malee waajibaa miti jedhaniin. Ammoo sadaqaan soommanaa takkaa'uu sadaqaan fixiriidha qur'aanaani waajiba taate. Nabi Muhammadii sitti ajaje. Faqaala Nabi Muhammad akkan jee oggaanii fi soommana furtan. Oggu soommana furtan ummata miskiinaa kana guyyaa iidaa san keeysatti akka miskiina akka biyyarra meeranne akka dhoortoodhaaf biyyarra meeranne duroomsa'aa waatti kanna'aa guyyaa iidaa sun haafirraa ta'anii nafsatanii booqatanii jee nabiin. Yoo afaan oromootiin hin dubbanne hiikkaa hadiisa saniitiin ma'anaan kana. Duuba gizeensa zakkaa fixrii kanaaf waqtiidhaa jira. Waqtiinsa ba'da ghuruubi shamsi yooman ba'da ghuruubi shamsi laylatal fitri. Eega aduun halkan iidaa aduun halkan iidaa seenuudhaani namarratti wajjaba. Gizeensa ammoo seennaa aduu halkan iidaa sanirraa qabne hamma iidarraa raawwatanitti gizee adaa'aa jedhaniin gizee ejjitu jedhaniin. Yoo gizee san dabre immoo sadaqatun mina sadaqaatuma sadaquma akka biraati gaatoole waajibuma kufifti malee sawaab akka sadaqaa fixirii kan gizee keessa kannamee hin geessu jechu. Gizeensiidha halkan iidaatii fi guyyaa iidaa edoo salaata iidaan saganneen duratti gaggeeffamuudha qabdi. Yooniif immoo salaata booda taate hoo qadaa taati akkuma sadaqaa taaniiti sawaaba hin qabdu waajibuma kuffifti malee jechu. Duuba yoggaanii fi namarratti wajjabdu sadaqaan fixrii yoggaanii fi wajjabdu gizeen siinaa eega beeyne booda kulli namarraa wanni bahu yoo xiqqaatte kiiloo lamaa fi cina takkaahu ammoo kiiloo sadii taati. Kiiloo sadii hataatu turra gaarii namatti hafuurra namarraa bahumaa irra caala. Nama godda'uurra ifumaa godda'amuu irra caala kiiloo sadii mataa namaatti irraa hannan. Ijoollee xixiqqoo irraa eegalanii hamma guddaatti. Namni immoo gaatole zakkaan fixrii irratti wajjabu lubbuu fi irraa baasuun dirqama nama nafaqaansaa sirra jirturraahis baasuun dirqama. Ilmaan kee haa taatu. Haaskaa jaartii tee haa taatu, haadha abbaa kee haa taatu, irraa baasuun obboleessaa obboleettii haa taatu, dhabaa taanaan irraa baasuun dirqama tahaa. Obboleessaa obboleettii if hin dandayin baana. Kani abbaan kee hin jirre jechuudha. Nama ati ol qabi sadagaa nafaqaansaa sirra dirqamaa zakkaa fixrii irraa baasuu waajibi. Dhiira haa taatu, dhalaa haa taatu, xiqqaa haa taatu, guddaa haa taatu, gabra haa taatu, bilisa haa taatu jechuudha. Yoggu islaama taanii jechuudha. Jara kanaa islaamaa gaditti irraa baasuu waajibi.